벽에 년텐께 니르 산조 레림 센센 난게 용라 참조슈보단 잡직 드랭네 편더족과 초대다외 차번이 스탑된 당 천대개배 체계 레설학베 산조 레림 년주쇼게 둔룹남게이 드랭게 레림 대낭 진호공스 강군 첨부초게 야가르게 나웨 셈다 셈게 첼레게 세자데 댕갑 잠링나 펜도 하장 여바인답 강리 초네 링네데 야가르나 랍소 톱규르 토겐 강둡 세신 여베 갈롭제베 고르당 gegenke chele yarge sabjongshik unzo nawe kor pebe yardun songleba namla gyodun zegoshik so nawe kor che nyendru shukyu sangyo shipta modi sero nang Tiring resal hakbe nyen jagar lojo gowa nang tinshi chebe jagar nang ge chongdun lobda thakjen Goa Institute of Management sheba unye ne logon yesho tsenga kowe turen sonzo shubadang Sheyun dine kangde jidar ngone swedep shudun tar jino gongsi kyangbo chenpo cho ngadun zego dedo ushu zeyobaredo. Teyang kasan resa mingmar nyingi chiru gongsi kyangbo chenpo cho gesa dili ne lojo gowa nang shabsu dewar koy ne tiring gongshu lokang de longon yesho tsenga kowe turen zego chogundu ushu zenangdu. Lobgangde tongmar sarzu nangen kungrang kubju kosum la pepe Lobgangge ngedunba che tongmar gushab Father Ramol D'Souza chogyang lenshu nangdu. Zegudo kongsikyangwe chenpo chogi gele lupdu kyun midang gegyat zamla tenge tuyosu semdan semge chele korgi gyagarge nawe lekshege pendo shebe jushi to galop zegab tengab zamning de teng chingobe to yarge hajang ching yogyang nang semla dewa dezame Tuga der gyagarge nawe lekshe tang doa mi sangzho korge shenyun lobzen gyu lobso chogo gyone hajange kechenpo cha yu che kaze shing gyagar pe nalentene pe nang targyab chungwe narab ki ringne deshin gyagarne tangyar top me kyang pyumi debe longo tongra ringne chukbu de jenyar ki taja lome lamar chir rangne sur larsu tupgyu tola gobo kanyi chone togen kangdup zeshin yobe galop zenangdu 대신 공소초기 도움이 직결기 고르당 고래 남식이 균도기 강에 학벌구의 영색이 내든 속이 돌아 갈업 삽신 개발전도 about emotion, how to tackle these things. So these all your treasure, your knowledge. Now it is our, as a chela, it is our duty to make any contribution regarding that. Then one about here, you see, one very important monastic institution, I think over 600 years, and last several centuries remain learning, truly learning center. So fortunately, among our refugee community in 1955, no, because of 59, few thousand monk students, including teacher, also you see, among our refugee community. So eventually we set up, you see, a learning center, mainly now in Karnataka state, about 10,000 monk students and teachers. So, in previously, see the language difficulties there. So since now few years, we suggested some people who have sort of interest or opportunity to study English and Hindi or Malayalam, so on, like that. So now language problem, because of the reduce, so we can serve you. We can serve you. 진호공스 경부의 첨부초기 로간 대낭 경배 제딩골 제유 녜덴베 제주 낭세. Yeah, this is the 25th year of the Goa Institute of Management. Our uniqueness as an institution has basically been our emphasis on ethics and values. Way before things like Enron or WorldCom or any of these things happened, after which the Harvards and Whartons of the world decided to bring ethics and values into their curriculum, because we were founded by Father Romuald D'Souza. Right from day one, we've had an emphasis on ethics and values. So in our 25th year,
we said, who better than the person who epitomizes ethics, values, and emotions? Who better to bring for this? Thankfully for us, His Holiness agreed to be part of this, because I probably think that he did see that this is something that we are very passionate about. This is something that's very important to us. That's the reason why we invited him here, and he was very kind to accept the invitation. 질 lokwan lo nishu tsenga korwe tudun sungzi deshin lo komu ring nangyo yinbatang de ring ari Massachusetts ngadi turik lokwan to yobe dalelame doa mi sangchu dan rindan dezene dawa de damju ne guzu ki gowa lobda chemo de deyu lege nemo war dawa tuge ring sabti nangyo yindu Tering resalakbe nyin dase nyedab su yobe zingyung jongdar kangdu pime tiksu shiri legungi kuti wo gegengi chile yargegi sabchungshik unzu nangsung. Sabchung unji zegu kundu zogu pande shiri kalun bumla pa pema yangchen choki sungshe nangab sabchung dekyu chocha wa gegen namne lupdu sur lupdi chebe kap kayo layo ki pendo shukshi yungri che dang lakbar zinde nang gegen dang lupdu nye nyamrup to 고도르당 tweedurge lamne lobjong namgugyone 하장게 개천보레 제 송낭송 초종 깔륜초네 sabjong 대교 랑니게 강장와 남 체 lobjo 소설 교대 개겐신 칼랑 규군낭네 라다르 남구gyone 하장게 개천보레 제 송낭송 When we are able to engage students in authentic learning experience, I think learning becomes more meaningful. And when learning is more meaningful to children, I think learning is fun. And that's what all teachers and educators should aspire to do, to make learning fun. Nindanyege sabjong sabdeba gesa Mumbai ne yimbe lada waswani ladang jamhiru bochwani la namye yimbare sabjong degor shiri legonge tensu shenye tsembe genzi tenzi dojela la janji shugab konge didar sunang song Nyende digi gyune ane pugu dinzu gi ta pugu do chashawa na zinda shiwane chini chuwa ngonzu gi ta migyu simsa do chikende chire Quran sola tseri re dana shingi inji ki re dana shingi jizo tseri kuryu sheja dinzu sangma songdo dene ane ta chik lobzengi ngotone chik tseri imba na tseri loga inji loga mahimba che dinzu sangma songdo dene khandes ni lobti chego weme ane chigi chigla tende yoba di khandes tengi yome dinzu sangma khonsola ngodochi and di khandes lobti chego weme tring mazo nyende dinzu nangden dinzu khandes chego weme dinzu ngodo ta gyudon che and then labda kalpa pene ya deyo labda zinda gigin shimba dinzu la ya Quran so ki pa lobti chene kaje ngozo lochi gi lecha chik tende gi dodi gi yoslan shyeyi Tengde sabjong deshin teringda sangye che nyinda nyering so nangyu yimbadang sabjong nang lobda ka chungye ne shirin parme gegen tang nishu tsaksum nyamshu nangyu bredo Nyelam chinda gebe che nyen pimi tikzu penjo legungi chongle yardun ramdik leshi tsembe kuti wo chilo nyedon chobge le pepe yardun chongle ba namla gyudun ki zegoshi chonangdu Zego kunjuzo pande penjor kalun kama yeshi choki yarden chongle ramdik leshi gobada megyu kor ngodu dordushik nawatantak pimi chizo kyun yong yarge yong war pepe yarden chongle bachor shokin sangbo teptobe nubayu che sonangdu Dili leshi nang nyeshu pyogen midang chubdun chungwe kongne yarden chongle ba zebu tang shi temju chungyo batang kongnamla chongle chege mene 총례 예조단 제외 원조 계승 sab중당 람든소 능교 임바 마세 야갈 창조 하리아나 나데 통계 소니바드나 댄시 제베 오베진다 졸라 롬열 칸도 둔다 니점 링당 대신 슈가 다람살레 니람도 댄시 제베 진용 종달 칸도 둔다 숨ring 총례 예조단 제외 원조 계승 sab중식 되능교래도 레시데 페미 지조낭 딩두기 고고당 참배 야르든 총례바 제망 계승 용답 조당 총례바 대다 규 랑리 지조낭 레리기 국가 망도 조답당 렘베 전주 페미 망조기 벤조기 네법 야르게 사대 용규 미버시레도 드링가 상교 레림 대삼이 벽에 년대내 양선 쉐베 니리 내주카 상고 타게 가장도네 세교요베 대등 공자나로낭 Pyoge mizikagi lezen te singeyo la kongamsa kyume sagochi gi zide keche ka nyendi shigyin sham gi zide ne penda thukbe tse nishu gi ne penda dumbe tse sumta jinda gebe tse gune chupshi paryin dinda denna tse chela khayame pyoze sum chize chupshi resa mingmar ne sago denna gi tseja sangshu yin kabdir jungche meni kewe hasul ta londa ta jozugba
양두범 양구 나와 진색 랍도 총와 도설 펜바 메자 격바 벤지 코션 나와 칼레타 데베 레릭 창사다 방마 또len 팀라 슈도 소기 레데 남tum나 상 케버투 로타타 줄 팍 치워치라 람도체 로타 차다 텔니기 셰사임베 세자 상나양 레데 사버릭 고존낭 미롱 pözeçik çizi chungi resa nimanin lüdeb yöbe lusang lutorthang lui choga nangna sangwa yö labar tu luneta be mila pendoche pözengi nin choge ta jumju sok nangyöse nangne matön khola chazana chuzabe torje the yebadu nangö lede kelcherik chosang shadöla tenne tumna sangwa yö shenya sago dinange zemja tsoni phumdong kewe chok 창라 때문에 레드 죽교타 배생이 슈게닌 풍보 tur주도 켈미롱 왜 토나난게 지제 계제가 슈심바인 딘자 제마 라량제용 투제체